Marugo a senyegile, ditsela di gogotswe ke metsi. Borugo jo bo kopanya dikarolo tse pedi tsa motse o le mongwe. Mme jaanong baagi ba gaeletswe. Bana ba rona ba tsena sekolo ka kwa. And dikolo di ka mo setting e ka mo di high school di middle school. So e re amile thata mo ileng gore ne a bana ba tlamile ba dikolong. Re jibo ke bo ba feta mo ba fetang teng. And so pule re senyeditse thata. Se ne re se kopela mo bore ba batona re ba dire ka potlako ba di baganyetse borugo bo ka gore sengwe sengwe se ba bone bana ba dikolong gore se tswela pele se botshelo ba go pele. Bothati jwa re go tla tliwa ka tharabololo ya potlako. Gora gore re tshwantse re tsiboge ka lebelo maabane re ne re le fa le province ne romeletse team ya rona ya disaster gore re tle go bona seemo le rona e re ha re kopanya ditlhogo re be re se bone ka matlho. Ba re gape ba tla batlisisa gore ke gore marugo mangwe a santse le mo seemong se se sa itumediseng. Tsela e ntšha seemo sa yona sa nametsa fela le tsibogo lona wa kgona o bona gore ke la bogologolo ga ke itse gore go diragile yang gore re dirile tsela e ntšha ya ka re dirile mme re be re tlogetse le tsibogo la rona e le la bogologolo ka gore ke lona le le tsamaile. Baagi ba lopile puso go itlhaganelela go baakanya marugo le ditsela tse di senyegileng. Itumeleng Kgajane, SABC News, Krepan, mo North West.